whanua na tauiloi malo. Watu whaafitai lawa I lawa fionga. Sa wapito fiambe Dr. Naomi Mtaafa. Mole tajiaina o lawa noa. Whaatala noa I lawa fionga I lunga o tato lichong. Li amataina o tato pokala. Mela tui natu I lawa fionga sa wapito o palmio Samoa. Mo sau malelenga. Tāwhala wai lawa fionga. Ia, mano soifua I lau sunga I ono. Ia, whaafitai o lewa maua lea panoa pai e foi lea whātau talanoanga. Ia, tawala mai foi I le whaasalaunga le Radio Samoa. Al nei tu la, ia, nā ua whaapai foi I le tunu. Ia, mātou pi ama I le angango le whaafeiroai, mā lore langi mamama le soifua manuia. Ia, ua mawai lea panoa whaasoa. Ia, ai mai se foi le tau mate o le nai te fia talanoa mai I le tāpenanga foi le tātou watunu mo le tātou whainga pāro te tere o loloma. Ai māror soifua. Lor soifua whaaptai lawa o le manoa. Whaamaru roa tfo le maru le tunu pai foi si taimi o te tau whaamatala tuai ia maenga o le tātou tanoanga. Ona o le toatele o le pasene o Samoa nofo I ki tono United States of America. E le iola ma soifua I Samoa o lona winga. Ele lava lo lato sila fia I me o lo tupu mai malo e tu sai mal tatu tanonga le fia fine ai ele amataina I le tanonga e mau tawa pe ona o atu sa fa metalanga I lau tautua ma lau tautua soifua ile tunu lau soifua tautua ile fionga ia fia me ole Malu le tunu o tasiwa fitu na whae tuai ia fo na suafa ia fia me I le fionga sa wha pito o luwai tula I mai fo I le palimene le tasiwa walu lima le hero pipi mai o tamatai mumua fo I lea na vea ma minister le tasiwa I batasi I le ofisa o onga o ta'alonga manga nu pena fo I ma le minister o whamasino ia whapena fo I ma natura puna oa ma si manga. Luafe ma leono I le luafe sfulua na vea o ia ma pro-chancellor ia po te committee at the University of South Pacific o lo I tonu lea le lamua o fiti. Luafe sfuluono tamatai mumua lea I le talanga o Samoa na vea ma sui palemia e te tonu o le atunu luafe sfuluono. Luafe sfulualu mawai ia luna whailonga honorary doctor degree of letters mai le usapi luafe lusultasi ia me na veile whiunga sa whapito ia me Dr. Naomi Mtaafa tamaitai momoa vea mpangmia o Samoa ia e tele nano noa I lau tautua I le atunu lau whiunga sa whapito ai o le ua pe na fa mata tu o le ta o lo soifua tautua e se si va na fa ina sa no ye awa sa I tonu fo I le hero pipi Ia, sa o talugano fai pule mai le tausanga ia fai se lau walu lima. Ia, sa o ngalua lava I lalo le vaenga fai o le HRPP. Ia, le lana whaamutai loa le nā I le ina wau whaamawai le luafe luasfultas ia ona oni mafuanga fo isa tatalanoa fo I sesi ta whaatalanoanga. Ia I le mawhai ona o langolangoina nisi o tu la fono sa whaanga solo I le whai ungo le napa e inga fo I sui ai fo I tato whaamasinonga ia ai mese fo I nisi o ai e inga o le whaamasinonga o whanua masua whanau manatu. Ua le mautu ai le malu pui pui o tatou ai a whaatu la fono. Ia ai mai se ia mesina fo ia le tunu I le tatou whaamasinonga o whanu maswafa. Ia o whaftai a mo le whamalaulau o nātu langa uma ia taru fo I ona nofo matai mai ia tuso la whaifu se rau fitu fitu ia le wala tala tātu I le limas fulta usanga taru ona pe mamatai luas fulu tausanga ia atonu o tupu foi le nā mea o se mea le I fuafuaina
ai ono ua pave maliu ia lo tama ma vanoa ai fo'i ia suafa o le ainga ia lena nai wai fo'i ia pamisinonga le ainga ma o mawai ia le suafa fia mele o te whaawawai lava. Mara whaptai ono e tā ua o tua a. Toi matna tua a ia hisi po i o poutoa o le atunu. Ono malu fo ia mei se tupulanga o roa whaafonga mai e le imamala matele i le tulanga. Ia o ta māpol tua a, ia fionga e sa whapito, ia fionga le ta maainga, mta afa, paumina, fia me, munu, le lua. Ia o le tina, ia o le masiofo ia la o le fitau i malimau, mta afa. Mai tau peo na whamanatu atu o misalo se tasi leo tamaitai mo Samoa wala na whailongo o le Doctor of Laws pe sa o lea la ufionga sa o whapito mai le University of Victoria LLD. Io o lo tau sanga mua i le University o la whaifu se lau fitu wonu i lo tau sanga mua ai whamanuia i nai la uru i a whtaui i le whailonga na wa e tāua o le mai le University o Victoria. Mai o le University foi na o le sau awa ia tu ia. Ia, ma sa ia foi le taimi a o onga fitau i New Zealand. Sa ia i le University o Victoria University. O lana lava matata sa ona tau aveina o le tūranga wha iaonga. Yeah. E tele pesili ma tau man na tutu ne ye salo se pesili wa salo fa ali me por fa ono talum ta le noa i lunga le litio ai o la se ai to manatu ma fa i temi o fano la se le sona po se fa tuanga man ya silio na taua na maua mai i si o tama po lo tina se tu lo pa ia mo mama. Ia o le tulanga masani fo i panau ma popo inga fo ia amatu ia pa mautinoa le whaanoano i le ba matangata pe o le siale sonal na te manatua e momori mai pea e o matua ia o iloa le ba matangata ma tautala o ile tūranga tāra whenga iai ia o le tūranga foiale o le usta ia o ile ao laiti ia ma le o lo tina lava ia ai ona o ia o le whaiaonga i le whatawaina lava o le olanga o awina. Ai o te iloa pe ele i fo ile whaaleo mai. Ai mai sea i lokta ma ale mea no baba ai ai lona fo iso i fua i le tau aveina fo i ona tofi mona tiute. O le si winga no mai tawina ma te whamawina e tāua. O le lava o lona ono sai ma lona whapapari. Malo whaptega o te misa e le hero pipi ma ne pele amata mai i aso ia o masalo o lau fiong fo i ma pena fo i mani fiong ia lauli ma li toa sa i tono le hero pipi. Na e le o tu la fono le LTRA lua fe mani van tau pesilia tu le epal vaso le te nei. Por le alme na le fa tu le tu la fono ai o na ia sang ronga fa pe e se le fa mtalanga e ma fa na fa tau e tangata ia fanua a inga po customary lands e ma fa na e fa mani no al malotinu e sa o e le sang noanga i lausi la pia wa le sa i to tono le hero pipi io e sa o le nganga o tu la fono le o le tula fono foi le e whaamaui nai ia whanua o le atunu. You know, it's a registration system, le LTRA. E sa marosi lava le interpretation a
anisi o le atunu ma o lo latou tau aveina pea. O se whainga lea e whapea e whaatau ina atu ai whanua ia ai onu. O taru maile nā mea o e sira fia ua i eni whanua whalenga nuu ua whaatau. E le ai? Le. Ia o le mea o te o whaifo i le, e tai peifo mea o te tupu i aso nei, o mea a mata mai se tamai mea ai uifo o matua ne nefu uma male ma malama tangata. Mai o te leiro foi poi ai sea o le nefu i vaenga. Ia sa uliputia foi loi taimina mata mai le SSIG, ia o le loi e a maua whapena foi, ia unasa, ia manisi mai li United City. Tu malosi foi le tulang. Rono winga la saunoanga e le o se meleanga e se vaenga o le tula fondo le paula pal mea o le perception na tangata. Ia, o lo tau whine nā. It's a registration system. Koene e whaingo fia ai o na tuli loa le tūlanga foi le o le whaangasolonga o whanua o le atunu. O te iloa o le si vaenga le nā pei sa tatai i ai i manatu o i lātou sa te te. Poi lea o le tūlanga lea o le mawhai o na lisi ia whanua whaleanga nu. Ia, o nā mea i ken wale vāna mawhai o na whai. Mai o le si awala lea e foi lea e wale vāna whaatino e maua ai foi ia tupe a inga i lungo o lātou lisi. Ia, ai le whapea ua whaatau e se inatu ia whanua nei. Ia, sa masani o na iai ia lisi te tele, foi le o il ta iwa sifuru iwa tau sanga. Ia, ale foi na sui ia le tūla fono. E le mawhai o na sili atu i le lua sifuru tau sanga. Ia se lisi e whai i lunga o whanua whananganu. Ia, pei o mea ana foi lea o lo o iai tutono o le tūla fono lea. Ai pei sa tau sisi lava ia i lātou o e foi sa te i lea mau. Ia, ale whesidi alana, ua ieni whanua o whatau ese. Ia o le tali e le ai. O lau whaso solo Ese le mautu o le mea, ese le mautu o lau matau. E tau a foi leo peye e anga i la ua talo noanga. I tūlanga foi le whaale awa onga. Po la le sona maua mai ai, awa o le mele tupu nei, e tai peifo e polkiki Amerika. A le manino le whaamutala ino mta upu. O na alu sipa ia le whaapea. Ai le ngata le alu sipa. O amata na misa ai tangata maai. I le sipa le ye. Ai pe o le winga e. A lau tala noa tuia, lau tala noa i mata upu ia o ngonga mai te tele e a awhia ai le maro. Mai tele tupe al tato tunu aluai. O le airlines. Polynesian Airlines, o le Samoa Airways, le wei nei. O le te whaalongo tu fo i ana watau wa isi, whaapea e tau mawhai au mai. O i nei Amerika ia, e ngaua ia airlines e tawai biliona tā la ia, o le te tele o nei company, ai ngau la wai taimi uma. O le o wai tu fo i sa alu le Polynesia, le Samoa Airways, o fo i wasilia tu i lua sarau miliona tā la, o no winga wo o tu bakwata o le GDP o le paketi ale atunu o la sau pautuanga po la se mai tau mai ale pati fo Samoa o poto i le ala te tau o na wia Samoa e te tau o na whaatau se tātou walele pe te tau o na tātou sosoani fo le ko share mai si company ma whaafengo fiena a watu walele mai whafo e o tupi oso lai Amerika Samoa na ile Continental le mai le Pan Am o tu uma le mawale ia vai na to lo sala na to lo sfulu afeta na tena no for vai termina America Samoa I ono International Airlines na uia tu America Samoa le wo tato le foi no merteli le wo tu disi le ni vale sa no le mtau ia pe te fia fa sa o na me o le uni vale i lau tala whaatusa lea mai atutuila wa o wale le mai isi atunu uie te tāua a lea angai mai Amerika Samoa.
E whapena foi la le mele tupu nei a tātou. O lea sau le valele o le New Zealand. O lea sau le valele a Australia o le Qantas. O lea sau le valele a Fiji Airways. So, e le whapena e le ini valele o mai. Mai e ia valele ia so uma e malanga e se atu ai. O isi aso wa tailua valele o lo fe malanga iai. So that's the first point, Ken. E le whapea e le ini valele o whewai. Mai o le memo ia, ana whapea e le aini valele o mai i Samoa. E urgent la le tatau ona sila le malo i le whaia o se valele ina ia whamautino ai e maua lea au nanga mo le atunu. Ar mele o le ia valele. O le whawhitauri lea au mai pea i whina ngalo o tātou tangata. O le taungata o Pasese. Ia, o le si awala mwhai e ono fo ia. Ia, o le tele o valele o mai. Ia, na tau vai fo ila ia lea o lātou. Peo na isi ila fia. O le mātou lu whare mai. Mātou whea ngai ma se ngau tele o le company. Au lea fo i e whasolo mai e le tātou malo ia whianga o le COVID ma pisinisi ma le tātou tamau ainga. O le mea la, o where mea ave i le whamuamua o le toe tau tapena o le tamau ainga mo le atunu. Ia, pe tau mwhai pe whai se valele e ui e ngau maru ai pe ia tupe ar maro. Ia ar mesilia o le o mai valele. O le la o le leila vale whanga soronga o le toe tongi ina o ai tā lafu ma le ngau o le company. Au lea ia le komiti lea vava ai poa ia options e pito au ngā mo tātou. Ia nā peina e tā ua ia le vaenga leo se whainga whapaanga. Mai e pei wali li whaanga ia tu ia i le manatu i le nei taimi foi le ai mai se. O le whaipaanga ma se company e iei ni ala tau varele. O lona winga la e le tau sa ilia tātou ia ni varele mo le au nanga lea. O le vainga la na i le nei vai tau ma le whaitetenga lava o le tātou te mau ainga. O le naite sauno mai e ngau pea ia company te tele i Amerika. Ai e mawhai ona absorb, e mawhai ona tatali e le tamau ainga o Amerika ia ngau na. O le esesenga ma Samoa, e te lele a whaina o te tamau ainga o Samoa. Pe a whangasoro pea e ngau, ia pisinisi po ilea ale malo po pisinisi o ave iai ia le whasoa a le tato malo. Ia, mai o te manatu e ele manatu leo o tātou tangata. A whai se tātou vālele. O na pa'u leo Pasese. Mai e au ngā foilo whesiri mai. E lea ma whai o na mauala nā mea whapea. A whai se tātou vālele pa'u. O le mea moni aia. E te lele tau mo tātou. Awa o isi atunu malatou foilea malatou fleets. E tele vālele. E tele foi destinations e o iai. Mamaua i le tupe le ta milo i tutonu o company. O na i tātou valele i ana whaine. Ia peo i New Zealand ma Australia. Ia po Hawaii fo i mawhiti. Ia ai na o tasi ar valele. Ia mai ele o se mea le leifoli nā mea awa a ngaura valele. Ia ona le mwhaile ona ngai o il pisinisi. Pe risi mai se vale le whawai taimi e whai me whapena. E leo se mea whaingofia ia company valele. Mai o se mea la vai au na poile whato toa le lei ia le vainga le malo. Mo le whatau tainga o tuainga au nanga whapea au te manatu. O le mesiri o leo mai valele. O te loa a whapea e whatino se valele e whapi iai ia le fua le tatou malo. Ia o te
o te langona le leila vale a mata mali I se whainga whapaanga. Ia, malimele nā te whai mai I Amerika Samoa na luas furu afe tangata. Ia, o Ia si a so ia. tātou fo ia tunu ui nei na luas te lau afe tangata. A whatu sa tusala I isi malo e whaitau miliona. Ia, ole e se senga le nā. O ile o ta mau a inga o lo I ai. Malenga whatia e ta mau a inga o tau ave ia ni tūlanga o ni ngau. I pe ona sa ta ua ia mik sa mo ia sala la tu continental Pan Am te mina la it was food wafe ia le population of mik sa mo a osone o mo le limas food wafe a le wa nga ila lo numero ba lele e what to mik sa mo le si banga no si le fo tu le pa ma ta wo fo le lo si le tu ona ta wa I ma ho fongo tangata a o me ne e le se me fo sa lo po wa to le fie se fu to sanga o to si le ko fo o sei na masamo ya o na mi foi na fa menino la tu lau filosofia o le te va ia tu filosofia heropi sa fe se fo ia tu le epa e lana filosofia fa va malo e fa pe o lana ilana ta inga e le fa I tu au sa mo I se tu nu o so se tu nu lava e talia sa mo so ani mai so se tu nu rono winga po ai lava sa weli so ani ole tu nu le na e pa anga masamo ese senga o le filosofia ma la filosofia te ingol malo le ai le se senga tele pa fa pe o saina le te tulilo mai o le tausanga le nei ato ai le limas furu tausanga talu ona faile va fealoa I le o malo e lua o Samoa ma Saina. O le afe I fisalau fitu lima na whaavai ai le diplomatic relations. Ia, ma le e sausaua ia whapea. E pei foi o tātou whainga paanga ma paisi foi atunu. Mo atunu la iti. Hoi lea e le whapea foi e whai paanga Samoa ma atunu uma ole lalolang. Ia o te loa o malo te tele pe o Amerika e fia uma tunu o le lalolangi e whai paanga foi le whai tūranga pa whealoa I whaapao malo ia mai ia lato ofisa lato embassies ma tūranga whapena ai mo atunu laiti e le whapea o tau whituri uma mai le lalolangi foi le fia whai lato a whainga whapaanga whaapao malo mātunu laiti ia e pe o le tūranga ia le iai o tātou paanga taulalata o New Zealand ma Australia ia a tu watu foi le I Europa o tala whaasoropito foi ma whasotainga ia foi le e iai Pertania o leo tala no atu I whainga maro le iai lato ofisa nei o Japani ia o le si foi paanga le whatever foi ona whaia tātou ngā ruenga whai whātasi. Ia, ma le maro tele foi o Amerika. E lo la foi le talia tupe la ofisiri. E le lava se swinga foi le vai foi le vaenga whai le nei. O le si whataitainga na matou pale mai. Wa uma na whaile ofo Samoa e tauala atu le taimi o le painga malo a le HRPP e tali malo I le Commonwealth. Ia, mautele I whapea ona e se le matou whainga malo o le ase se mai ai. E sa matou whapea nā lava ona whaawa wina le ofo a Samoa. E tali malo I malo o taupulenga mai e le o se tūlanga foi lea maua so'o pe maua ngofie le tali malo o se tunu le titi pe o Samoa mo le whalapotonga lea o malo o taupulenga I 5 ia tunu o sui a wai o le whalapotonga lea. Na fsilia tu il soi fu malo loina healthcare il tato tunu Samoa. Salo a o le si
no tanoni le fiafi se tasi lantala mua fa mai a me le fsili dialysis o malo si tele ta to tunu fa mal tot sa ele te mina fa sai tu le pa mal to pati te milo o lo ye mala auli mal toa hero pipi fa tawino si pipi jar pe man to fo na vite pe o le nganga fo ile o no le tele lo me ai o le fesilia le fo ile to tele tanga ta tus o le tele o tangata ia e mamai a mai se e va pena foi nei United States of America mai se tun mai le na samo o le leanga o le o me ai tau mafai ma le tele o me ai lolo ma le ai o se exercise ai o tele ofisilia tula o wa tele a nim ta upu ia e wa foi na pule tangata ia le nei fai tali ai o le ale bro le malo i le mele a vatu i sa moa e taipe o le milento fa sa ia si pipi taipe is there a role in government ma fa ona to ta on a si lunga ia le pasene po le la fonga a mo me foi nei o soda o vainu o me lolo o me fa pena ina ia ta ma fa po ile o le si le te ba ia tu e bankrupt sa mo lumana ita lule tau o soi fu malo loina le mele te ba ia te tai fo America e pe ole mafaunga de wanga ia tuai e tali atu ai ilu itawi e fa soi fu malo loina ole manatu fo ile tauna ta mafatanga ta Samoa i ta mafa Samoa ea Oile a fua i oile de fongata ma famasani o tunu tato talo ma ulu mfai ele ngatala ile foile le una ia pea lo le fa mo fa pe pole laisa por fala mata ya pe o le si awala na de wa nga ia ile tala noanga pai ole fa tupu foile ole atina ole to ta mafa ina ia lava ta mafa la tunu ai o va adua fo I maleanga o de soi fo malo roina ele leita mafa Samoa lo meia ta te au mai fafo ia foile ele ngata foile ile naitu e vai fo ile tu tau te mawaiga i le mele ta ole import substitution ia faititia fo I tupele tunu e ave I fafo ile fatau mai o loa ia ai fataua ia le fatauina o loa po ile produce ale tatou wa tunu ia male tunanga fo ile ia ta mafa I mea oile olea fresh pe olea e tau mafai e ave fatasi le fe au ta mafa le soifua malo doina male tamau ainga ia atonu ole si foi tali le na ken I le mea e nau tai e foi le tunu ui ta mafa nei lololo oile o sipsiu pipi o mamoe o patua moa ona ole mea sai ai e taungata amina taungofie o mea ia sa taungofie ia sola ai ole foi wai loa e tangata I fafolo o oile ngausia matapena ina ia tuai ngata mafa le ai ole foi ia le marketi oile e mafai ona ave ia latou manufasi o vaenga o le tino oile taungofie al mela e botu wa le toi taungofie ua si ia ne fo I lunga le tau na mea but it's an economic thing aken oile e mfai ona ngafatia tangata ona patau mea ia ole ai sa ole le lava ese le tele ole afaina oile o se o manga alu ilumo se atunu pe ale malolosi ale soifua maloloina I o latou tangata so o le lava la e vava ai awala ese
po ile ia o le simela na o le fasa po le tuilungo tiu te o ta mafane ai o te fai atu ai ono ese le alanga o le atunu ono wa tupu ia mea ia mai ai male tuainga whaamtalanga lea ia o ai oto e fia pule mai o ile mea o lea e momo ia i mana na o ia le atunu ia e peo o i tūna o mea ia a o le soifua malolo ina ia mai o awala ese la ia e fai e malo e fai ngā malo ia e pei fo le mea lea o le tuilungo tiu te o sikaleti ma tūlanga whapena o fai ngā ana e tau mia ai ia a fianga o tangata lautele o se atunu mai ngase e tūrai mai i tuainga o loa ia. Levan tano ina le mta pule o le 10% o tamaitai tono le parlamenti. Le whaingatai o le mta pule so se atunu fo e whaingatai ona se ilunga le numero o tamaitai. Ia te vai atu fo i o Pasifika e whapenala. O le lutau lea mo le atunu. E fo inisi whapea ala mea leo na le whaise tu la fono e wha amalo si ai te tau ona i se sui e to tasi o tamaitai i a foi tu maro palo tau mani e li masfutasi rather than giving them a 10% after o male palo ta o la so fina ngalo i le mita o pumai o le si foi le va no te tau si le tui foi e so la ngona vo ile e fa ilonga tangata o ali i tamaitai i te tonu o le parliament. Do you sense that? E se la ngona fa ilonga tangata vo ile awa o ia e te mi te va vai vo ila unga tamali. E pe e maso ale vo ile ai fio vo ile te pio e ta alo la kapi. E fa to mai lava tu lai mai fo i se tamaitai e fa to lava la na sa no mai o te fa pe tu la te fa pito sa from talanga poi lava tamaitai tu lai mai o se piona e pai le bua wa pe o le si le va no le mana mi le tinu vai te mini o sana te to o se ve vesti le lungo social media me le la langa to te do il me le tu pu tanga sa mo i fafane ai si sa no mai o pe o tele o fa matalanga sa no mai lo fio pa i to tonu o lau tano mai o le memo muai i le tulafono 10% ia na afua mai lea i se fai unga tai o le Pasifika na fai le lato fono pe o le lua festival tot te lo foi fai e fono a tai tau sanga tai tasi o le fono la na fai i la rotonga mai na foi le na ave ala le vai tau la ia tai i le mata upu o tamaitai upu fai o malo ona ua whaamawina o le Pasifika e pito maua lalo le fai numero tamaitai tutonu o Parliament o Pasifika. We had the lowest rates of representation by women. O na fai leo le fai unga, na fai leo le declaration tai o le Pasifika. Ina ia foi le tau aveina le matau. Ma fai ni tapenanga e tali atu ai i le tūranga. Ma ia whaamauti noa le iai o se foi lea o se leo. O le tu vai o tamaitai te tonu vai ia o failan na fa lau iloa fa lau i tele tai o Pasifika au te iloa e na o le tatou tai na foi mai sau loa fa tala noa pe fa feo na fa tino ia le fa moe ia le lan fa tulanga i le tatou tula fono le ia nei o le 10% ia male tulanga foi lea ole fa numerals 10% le amata mai ole lima ona tau ai lea ona fai se ai inga ona foi lea e lima 10 tasi
ia i tū malo. Ia ona whai ei leo le ai inga. E mwhai ei ona se e tai le whai numera i to tono le parimene mai le 5 tasi anga i le 5 ono. E fua pe to fieta mai tai o i lea e ofi mai i le whaungai no le 10% lea. Mai foi lea o le nā foi i whase tai inga o whai numera i to tono le parimene. E iei foi ona afianga foi le tūlai mai. Mana tūlai mai foi le pārota le taluai. Whai mawhatai ta inga. O le wai ul pārota 2.5 ia le fast ma le HRPP. Totoe ai loa le sui tutotasi le whiunga ia tuana. Se e mai loa tuana foi le se e mai i le fast. 2.1 ai loa le fast. Ia tusa o le whai numera silia la dea. E mawhai ona whatula ia se whai ngā maro. E tupu le melna. E toi whapea mai le whai pārota. Oi, e se sena ia. E le 5 le numera o le 10%. O le numera e ono. Ia, o lona winga. A whatulanga la le whangasolonga mai o tamaita i e ofi mai le tula whono 10%. Saulo le sui tamaitai. Alulo le HRPP. Tutusa i loa ia whai numera o le foile o pati e lua. O na maua i lea, foile o le tūranga lea tau, foile i matau po tau wha parliament. It was a hung parliament. O le mawhai o na maua se pati o lo i se numera silia. Ia, o le sila vala le nā ken. Foile le wadi ai mai le mea na tupu le pāro tataruai. Foile e ono to e tilo ai foi. E le ngata lava i le mata upua ia o le whaamauti noa o tamaitai ma se leo tamaitai tono o parimene. Ai au foi la ona tilo. Ia afianga o le whaatulanga ina o le parimene ma whainga maro e tutupu mai e foi le tula i mai i le taimi ma le taimi. Ia te aua ia. O le silava tūlanga foi lea whaavai i le sao mai o tamaitai te tono o le parimene. O le whainu umero o tamaitai foi le si a au e fia avea masui tau wā. Mai e pei lava o so se whainga foi le o whainu umera. O le mawalunga lava o whainu umera e si i mai o lato wa au. O le mawalunga foi na o se whainu umera e sao i tonu o se whiriwhiringa. You know, there are higher odds if there is a larger number of women who put their hands up. Ia ai pei a tātou whaitau i whainga pārota taruai. Taruai nei, male nei tausanga. O le lava tau te iei le whainu mero le 2.5 a mawalunga 2.5 tamaita i e ofo ina mai. E fua lea i le oile le 50 i a pole lata i le selau o suitau wā ali. So just on those numbers, Ken. So olesia critical and fundamental factor there. The more women who put their hands up, ole whaatupula ia foi na ole avanoa e se e mai eita mai tai i tono o le parliament. Well, pero lo sila yung tau fa tu pela melian le pese tu la fone require ona yai se tamaitai in every electoral district. Lo no winga tau wa mai na e fa tu la fronina I lo le 10% ele. Yeah, awa e tu la fono fa pena o fai isia tunu. Ai fa o fia tu la I party e fa pe tu la e te tau I party ona tai 5% ali 5% tamaitai. Oile e fatula I mai e party ia la to suita wa ese era ese a fainga o fai e malo oile e fa mauti no ai le iai o tamaitai ma le fa tupula ia o le fai numero mai o le malo falandi
ai le mele na e whamalosia le 5% o itu ainga ia e lua o ari I matamaita. Ole tapos fulta sa nga talway na o whaangolongway o sa no itu ila efa pia ele mana o palo tatu tanga te fafo o leo ta mai tawa tu sui sa o fa pe fo sa te fo le ta pula no e ru mana tu va pe o sa mo I fafo ta fo na mo fa na palo ta pe fa pe ya va mo le tu la no lo y el palo ta al meglio ta va e to ni e o fa tu bebe si o la diaspora le o tu pune wala sa no mai o la so finangalo e te tawa na palo tatu sa mo le fafo pele Ia ele se me whaingo fie me momoa na e pe whawheo na whai o le ale tau e whai ai ia a o a fo ila ia inga fo ile e anga waa ai ia tātou tangata fo ile e pāro tamai o le mea moni a ia na whai le whalanga le fast a o mai loa o le a whai le tāpenanga o le melna ma o le alava la na whai le tāpenanga le la ia le tūla whono le I o atu ia le porkala mea le parimene e pāsia a le ua whataape le parimene e pei o se whainga tau a mata po ile e a mata ona va ai iai I po a ia winga o le nā whainga ia o le memo muala I le tūrafono le sa tā pena iai po ile a mua ia mawhaina le sitala tangata ia I nei ia e tau ona iai se taimi po ile sa ia I nei ai mai se taimi e whai ai ia le whaitaunga po ile o census po le whaitau a whai o tangata ia pe o le si ai inga lana o le iai po ile ia whamautinoa o le iai se nofoanga po ile a whamauina o nā tangata o le si tāpenanga po ile sa vavai ai o tātou tangata ia e whaingaruenga I fafo o ngaruenga po ile a wha ofisa le malo o wha vau malo ia o le fwoi wato o tele tātou tangata ia e whewa I po ile ngaruenga wha vai taimi ia o le ia tātou skolasipi ese vaenga po ile o le lalulangi ro iai ia e peila o le aunga ia e po ile e vavai momua ia I lātou ia ai mautinoa po ile o tangata o le e mautu I nei Samoa pe o se ngaruenga amatalana I lau vai atu iai po ile le tāpena mai ale ofisa o le whainga pādota e whaamalia I nā le whainga whaavai ale fast Lena lafo atu e amata o na tāpena mai pe whapewhea o na pādota mai ia tangata po ile a tātou o lo I fafo ai e le whaingo fie a fua I Amerika e taape tangata Samoa o le ale toa I ngā whainga e whai ai o where me whai ai pādota ia e le taungo fie ia ai mai se rava mo se tamau ainga po ile a ma ale male laititi e pe o tamau ainga o tātou o tunu a o le lava na whai le tāpenanga ale ofisa o le whainga pādota e tūsai ma le whainga whaavai le fast na pale atu ma whai atu a mata o na tāpena ma mai se whainga e mwhai ai o na pātino le awala lea ia le lau o le toe o le mwhai o na whaatino o le lava lai tu mauli tu ranga lea mua le stala lona rua e te tau lava o na awai mai Samoa e whaatino lana pādota le tātou whainga pādota le la whai nei Mara whaftaila wale wapo na e tautua I la tunu sui palimia o le palimia palimia tausi le atonu lava le anga vaa po le qualifications o le tangata I le anga alua awa o le pe o le si le fasili ofisili ngia tangata what's the best qualifications for somebody to become prime minister
Samo ona o nei foi ona po. Mai ele poto fa pito me ese o tupu mai nei. Wa ele vea to i fo i mele swisi de masenina fai mai fo ele si va ngale samo fai mai. Ia o le fo o malanga ti o palmi o le tupu mai samo au si le tu le fa. Ai fa fela nei lo ta il ta to tu no mela tupu lo lang. O la ofisidi la fo ile fa va me nam ta o putel. O le ale qualification sa o te tau ona iai il tangata te ia le atu. Ia, o le memo mua ia aion. E lea se ngā mai le ngā ruenga le nei o le whaipule, se atua i le minsta, se atua i le pānemia. E pei foi o isi ngā ruenga. E ese le tāua o le oto masani, o le iloa. Ai, o le ngā ruenga ai a whawhaipuri. Ia, o le ngā ruenga o le whai o whai unga. Mai foi le whai e pāremene le whai unga, o tulafono, o porkalame, o tupe, foi le o le fuafua atu uma mea ia. A o le ngā ruenga lea a le tofi o le tunu, e whai le whai unga, foi le pe le leile mea lea, le leile mea lea, ia whasoromuli lesi mea, o le, it's decision making. Ai fuafua la le decision making lina, i le malama o le sui, i mata upu ia e whea ngai, hoi lea male malo, ma mata upu ia wha solo atu e whai mai ai whai unga. Whai unga i runga lau al kapeneta, whai unga i le mautafono Samoa. So, hoi lea e te tau ona iai le malama. Ngā ruenga whane malo, tauna iai le malama i mata upu e whaatula i mai lea taimi ma lea taimi. E te tau ona iai le malama i le whaatinonga o le whaangai o inga o au nanga, o whaatupu le tamau a inga. Ia, o mea umu whapena, ia, e mwhaino whapea atu, foi lea o se whaataita inga. O le ngā ruenga o le tausinga mo le atunu. Ia, e taipei lava, foi lea o tausinga o a inga, tausinga o nu. Ma le vaaila o tele, foi lea e iai lātou watu iai ia le pule, e whaatino ina mawhaia whai unga. O where ala e adu iai ia le malo. O le mea lava nalina, mai e tāua le iai o le tangata. Hoi lea e nau i le mea lea, pe whaafea ona whaangaioi le whainga malo, pe whaafea ona whai le atina e o Samoa. Hoi lea e te tauna iai i le loto o le tangata, i le urufale atu i le tofi lea, o se ainga lautele, awa o le tausinga o le atunu, le whea ngai ma le tofi lea, hoi lea o le whaipule o le minsta, e oila i le tūlanga o le taitai, i le tūlanga la whataitai. O te manatu, o whatever ai ono, o le tana i tau mai no o minsta mai lava i le awhi se lau i watasi. Mai o le mea moni aia, i le vasenga o whaipule, o le lau ar kapeneta, o le mea na e pau i aile mamafa, o le ngā ruenga o le whaafoeina o se malo. Ia, o te rangona e te refo i whaamanu ia ina o lou o la whaafai Na te whaamalau mai, fo ile fia tausanga taru no ia i le kapeneta, fia mata ngā ruenga ese o unga lue ai. O nā tausanga uma, ma le ono tausanga no whaipule ai, fo ile ta o le backbencher. E ngā ruenga fo e whaipule ia, o le vaaia o pepa e nei e avatu e le pule whaatonu. Mātou te vaai i li poti am tā ngā ruenga taitasi, e avatu ia le talo le tupe, matula fono, poile o mea nā, o ngā ruenga whaipule, ai maise e tauala mai le komiti a whaipule, poile o le siaki po le leile whaatino ina e le pule whaatonu, i le whaafoe ina o le malo. Le si la vala na o ngā ruenga whaipule, ai se e mai loa i le si tu i le sa whai lungo lau o le kapeneta.
o te taritonu lava ui e le umi o lou o lau au nanga whawhaipule. O le laulau ar kapeneta pa u i aile mamafa. O le tūlai mai la le ale taitai, o le pāle mia. O ilea ia lau tele lana vaai, ma lana siristila. I le whaatinonga o matawhai oi, a ana minista, i matanga ruenga ese wai le whapea tau ave umai le pāle mia se me. Mai o lau taitainga, ai mai se mo se whai ngā malo fōu le na pāle mai nei. O ilea e vave ana lo loto le o atu o nai minsta, ai mai se ia minsta fōu. Awa e se le tā o le mea lea, o le iai o le iloa. O lo ula tiu te whataitai, ia tā pena, ia tūlanga, e wha foile, e wha vave ai, ma wha lau tele, ia le iloa, e minsta. Ia alo mea e whaatino ai ngā duenga ale mtanga duenga. Ia male mea le mwhaiona alofia. Whaitau pepa, tala noa i tangata whai ngā duenga na mālo lo ia to mai whapitoa. Ia, pe sa ili fo, i nisi atu i tua atu o le mālo, i ni whautuanga e au mai. E whaua i ni whai unga e whai. Ele minsta ia male kapeneta i lona tūlanga koilea tu fatas. Malo whataira wai rau whiunga sa whapito. O te masani leia pāli isia whigao, ma Professor Dr. Caroline Herbert, Sinavaiana. Mai sa au whatanoina po ilungo litio nei United States of America mahauat i lau Pokalani. Tele foi tau sanga o mato mafuta mga lupa si University Fontana conferences mai o wofo te masani le yai au fati ya o me o tupu pe on sile fia for mai o le tunu ai o mela o te fati yai o fa longo atu i tu o inga matu ya se tasi lango ina le fast pa pe o la wa fio ngai a fia il tangata valina Dr. Caroline Sinavaiana Gebhard. La sau tali nei tu o inga o ngā malmatu ia o leo o te vai atu foi ua mōli ai se tasi nā awhia i nei mōlianga e leo i sa whaia se tusi o lea sau whina ngaro e mwhene sa anua wha menino maru lea tinu ulem tau. Ia, e tutusa le leia ta ua ai ono mane mele o le whate ia ma le ofo. I le whatu lai mai o se mata upu whapea. O lo le tanu noanga i le mariu ma le oti. O le o unga lea, ai mai se tūlanga tau o i lea sori ngā tūla whonu. Mai o le autu le na o le pamataranga ia ua wanga i mai a te au. Ma ua le walawa na amata. Na amata, toi titi a amata mai le taimin na tupu ai le whalawe lawe. Mai o te reiloa, pe ona na tupu ona whapea, na tupu whalawe lawe lea alusia i loto whanga. Just that link. Ia, o aula ia, foi lea o ele natia, o whai asi no tei mo o wofo. I le loloto o le mea ua o iai. Ia foi le mawhauwhaunga foi le ma tapenanga foi le au te ilua o mo manatu e whawai lungo paporkiki. Ia foi le ma o le whawinga ina ia uia o le tauleanga o lo uingoa. O le foi le a whatupu le manatu foi lea e le oa o se tangata tāla whenga i e tūla i mai e taita ia le atu. Ia, o le mea ia ken, na tupul whalawe lawe lea, o lau ke le whono foi lea le SIDS, Small Island Developing States, sa whai le i le Caribbean. Ia, te whalongo ala i whai mai lava tangata o lewa a mata na whai i tala, an tala mata ngā whoi. Ia, o au te masani Asia, poi le
ele whapea foi leo se masaninga babala na ta au te loa o le tamaita i ua lawi loa foi ana foi le ana tusinga ua maua ona whailonga ia e tau iai foi se fisota inga foi le i le ainga sa male toa but ele whapea o se tangata foi le e mawhana se mamaftanga ai nei foi sia mai no o walu ila na konseti na whaile tausanga le la. E sa tā pena ai e alu i le festival fo i le Scotland. Na whailala na wharinga i nei, no walu ai. Ia, o sta mai tai polo festa foi. Ia, pe whaadua, pe whaatolu ni taimi no whailoa ia, uia ia. Ai leo stangata foi whapea foi le o te masani le iai. Le lai mafua i le lo te i foi le i etua i ngā whaamtaranga o whai mai. O tele i amana i tele i lunga o upenga ta whailangi ma whaamtaranga tangata foi le lau tele o le o lo whai. Ma le ala vai manino i le anganga foi le o whai ai nei mea o le tau whaaleanga. Ia, no manatuare, ia, o tele tali i le tūlanga o tangata lau tele. A o lea la ua saunoa mai ai ia la audi i lunga o lato whaalau i loa. Ma le taimi o lea whai ai ia whaalau i loa foi leo le campaign mo whai ngā palota. Ia ua le mwhai loa ona o foi le nofo. Ona o le mea moni. O lea ua whao ngā ia le nei taimi o tauwanga pea ai le ngata i lea. O lea ua tautalangia e se tangata o loo sa ili na te taita ia le atunu tawala mai o ia o le taitai o le vaenga whau whai. Ia o le fo isa ia i le kapeneta o le sa whai ma fonga whitalai o lea o le sui o le atunu e lea mawhaila no tu whau ona o lea ua o i le tūlanga lea o taitai a lea ua ngangana mai ai. A tonu e mwhai ona utali ai tangata lau tele. Hoi lea. Ai lea ila ona o lea ua whawhianga i tonu ana ia. Ma loo foi taitai. Ai mai se o au leo te tu o au le pare mia o le maro sa moe le taimil nei. Mai o lea ua whailau tāpenanga. E whailau tangi e whaasanga ia lauli. Mai e ui o leo whaanga solo morianga o le tamaitai o Lise Schmidt. Ia na tusi ia na amata ile mata upu lea ma leo tau ave lauri. O leo whaiona morianga i leo. Ai o leo foi ua manatu. Ona o ia e ono tusi ia lea ua tau ave e lauli le feau ma whaala wa tele. Ia pe ua tau foi ona whao atu ia sautangi. A o lea la e tāpena e au lo ia e a o lai whanga solo ia ia morianga ia o le tamaitai leo i le tau whasase o ana tusi ia na abe i le ao le malo ia ma le lo ia sir ia o si mataupu le na e talo whai e se le tele o mea o ngā e a ona tala noa i eile tunu ai pe ua maita wina. Ua tatai atu ia mawhauwhaunga o le atunu. I tu ai ngā whaamatalanga whapea. E le ngata foila i le mata upu lea. A le si foi mata upu lea e whaasoro ai foi morianga o la uli. O le teine foi lea o le se Schmidt. I le mata upu a lea o le maliu o le taulea lea o te wau. A le foi o le nāmea. O le foi ngana mai ia la uli. O le whapea, ia o fia me, ia o ia lea le whaau fia whaatasi ma leo. Ia wa umalali tu ua ia o leo. A le ua se e mai fo i lunga o le pasenga lea. Ua le ai se mea e le o iai. Ia la fonga ua whai. Ai talo whai, e sau i le fonga. O tangata o le iai le vainga. O taitai o le atunu. Ua lewa ona iei le palemene o sa avea ma minista. Ai talo whai a whapea o le tuainga whataitainga le tupu mai
i le au mau tofi ma le whaaonga o le tofi e whaalau i loa ai ia mau sese ai maise o mau tau whaaleanga ia te le lava le popole o lok taufi o i le awhaina o le mamalu o pulenga ia ai maise foi o nanga le tatou mtanga luenga o leo ia o le au o ile tofi o le parimia o ile ai ani i papuipui po ni patua oi ia foi tua inga tua inga tua inga le whaavaea o ile le whai ai tatai atu ai ia le tunu ai tatia ia ngā ruenga ma fuafuanga e fua mai iai ia le pitfilinga le tunu ai mai sele nei taimi o tatou whainga parata Mano. e uma o taimi ali ai on Ia, o te tasiana i fisili le whaamabole lava. Au sia tupela e mele na malepe ia le fast. No fisili atu le epa ai o lana saudoanga whaapea na saudoa atu ia la au li whaapea e whaongalo paua. E ave ese ai ia morianga ia leo. E sao ia se whamtalanga po saunanga whapea i le mea lea na whaale tunu lea na whaamarolo i leo la auli ona wato i leo la auli malana maenga po le lato pati ai whaatea o tau o le ale sa o ngam whaina i whamanino le maro le tinu tapo ai li vai uta le pokran ia wa avele o morianga o lau ua tupu ai se mana mua hoi le sale tau na fai se morianga o le minstare e ui ele i fai maia le upu lea ai e tusa o lea ua whape mai ua tupu ona ua molia ia lau o le minsta o le taitai fono o le pati ona ua moria o ele taitai o matou le toe whaatuatuaina oi ia o lau la whaitau i le melna a whapea o le ufai mai pati a te au ele whaatuatuaina ia o le mela e tau no whai o le vai po la se au wala e ave se ai mea ia ona ufa manamlama le ia ele ai ele whapea a minstato e taitai fono na le moria ai lea mai ele o moria ai e se la auri ilungo o lana ngaduenga o ni whale tonu whale ngaduenga o la e moria na ia na tape nanga o ilea ana ia lava ia i se mata upu fo ilea whale urahono mai ele o se mea le pati ele o se mea le malo mai ele i whapea fo i na whai ai se tala le pati e alu whai mea le na whai fo i ele kapeneta e alu whai mea o ia na alu whai mea le la wai uai ina mo lia e leo e al memo moana o la tali fo i lana na i le pati ile nganga le e ali mai pa fena tupu le mea o le mo lia o se tatou taitai ale tu malo tatou o le feau le melna ai ono ele ele tau no o atu le malo si o tu la fono pe e tu le tofi pa fa pe le tu malo o tele talia ya le nama o le tu la fono e tu sa uma tangata e lumo o tu la fono o le la sanga no na lua ale vai nga fa upu fai o le fa pe mai ia fa mau popo pe tatou ai oilea patu mau pea ia la uli i lona tofi minsta ewi o leo fai lona morianga marela pangasolo i matau ia ele im fai foi ona o dalia na me ia ona oile o le tausinga lava o le amiotonu ma le mamalu o le tofi
o le mea te tauana fai, o le se ese o la uli. A fio e tali o na morianga. Ia, na vaila ia lea po la le fai unga o le mataupu. Ile Malaysia mea ken. Na tupu foi le mele ia la uli no foi inga le foi le na ma minsta fatasi ai I atu ilepa. Ile pai inga le o le lua fesifuru ono I le lua felusu tasi. E sa minsta ila uli ile foi le mtanga adwenga o fatuanga. Na afia foi I tulanga fatula fono. Ilo la va foi malesi fai pule. La fionga ia pesta. Pai e loa ia molianga ilo mon famsinong. Ia. Pa mawai mai lona tofi oile. Ina wau fai atu ia lau. Wa te tau na wha mawai mai. Ai wha mai ele ai. Ona u fai atu lo le ai. O le alare mea nai wha mawai ai li taimi. O le kapeneta atu le pa. Ai whai mai le tali ia lau. No wha mawai ona no uiloa. Ele lango ina au ele pati. Ale mata upu le ya afiai. Ele o se mata upu fo ia le malo. Po se mata upu o le pati. O la ua whai ngā pisi nisi ma pesta. Le ua whai ia la fina. Ua mwhai ia ma wai o na morianga. O lona winga la ai on. O le tali le na mai. Nala na wha mawai o na te iloa ele lango ina ia le pati. O le ma walunga ia le manatu o la auri. E lango ina ia ele fast. Ele pati lea. Mai po le ala bartulanga te tauna wha mawai maadu foi lea. Ai le whaia ona o le ia le maadu si anga. O le pati e whatu mawinai ia i le mele. Ia wale to ia ilo se si mea o te tapa u ia ilo tulanga whataitai. Ia ona o avelo leo le whatuanga i le au le maadu. Ua te tau ona wha maadu ro. I le fionga i le li minsta. E alu e tali ona morianga. Ia ona sosolo mai e lole wale tupu ale mele I tonu le pati o le whape mai. O le whatuatua ina o la peitainga. Ia tala noa la whapati. Ale laua la mai loa I le tūranga o mātou lea e tū le malo o a o le panemia. Le laua amata atu roa I la kapeneta o na ofisiri atu ia saunoa mai. O ai e o lo tu mau pelo na whatuatua ina o la peitainga. O ai e le o ia o le mela na re na va e ai lo pa malo la audi saunoa mai ia nisi o kapeneta ua latou leto e whatuatua ina o patu i o la foi lea ia whamuta loa ia tou ngā ruenga whaminsta ia alatu rai ma le to tele o le basenga o minsta lango o lea o le memonia le latou te lango ina ia la audi ia male maulea o le mea e lolo iai le to tele e ui o se mata upu ele o se mata upu whapati ele o se mata upu wharamaro au le lango lava I le tangata ia ma le mea o tupuai ia peo se o tonga na o le mea na malepe ai le vaenga whaupai mai o le fatu fo o le nāmea o le alo ia ma le tausisi o le tulafono o e langona o le whawae na e tau na savali ai ia se whainga malo ia mai lato o lo tu maua I pele langona le na e maua a tele I le basenga o le au mau pule e tu lo le pule ia e le a whaina le tulafono e whai I le mea e ta oto ia I le loto o whai pule o loo iai. Ai leo se mata, ai leo ni mata upu whaare malo. Ia mata upu ia e tupuai le mea lea. Watu whaptai lau whionga sa whapito palmi o Samoa lau whionga pia me taktanau mi mata afa mo le whaamano ino lutaimi. Na tuatuia nei nai minute
te sau no fai ua i le malu le tunu ai foi se vaega i le i o pela o pesili ia fa'amole e moloa manoa pelkaimi e fai saunoaga fa'ai e te saunoa i so se pitaupu lava e fa'ai ua le tapo kalaga fa'atailau Ia, o au no fai tau whapea e o le tele o le tātana noanga, pe te tala no mai tāpenanga o le whai ngā pālota. Ia, manu lau ti fo i o lo fola fola atu. O i lea e mātou fo i tau vai pesili atu o le FUP. ia Ato nula e whai whamatalanga muni muni. ia O i lea o le mafuanga o le tūla i mai nei pāti fo na whai eila upu. Le SUP na whanau mai FUF o le malepe o le whatuatua i le atua Samoa tasi e lewa whai atu le tala o le mea na tukuai. mane A o le langona mō mātou le sa tau aveina mai le kapeneta o le kapeneta le fast. Te io o lava ina ua whata ape le parliament. Ia mātou turi loa lava ia wholanga sa whai le tunu. E tu sai mo le mātou wala au dia ina le pai inga lea. Ai o lea la ua whaamuta ia le nātu langa o lea le ua whaata ape le pai inga na mātou tūla i mai ai o le fast. Mai o le pai ina lea na iai ono le tūla fono. Ia o se tūlanga fo i lea o te manatu pai inga tā tele o na toe tu whatasi. Mai o le afua mai la o le vaenga pai pou o le Samoa Potopoto. O le langona o i mātou e sa ngā lue mai le kapeneta. Karu mai le pai inga nei. E fia whaawau pēa le ofo i nātu o mātou foi tangata. E whaawau le mātou ngā ruenga sa whai mai maua whaamuta whafuasei. Mai o fuafuanga foi o lo whaatati atu i le manulauti po le navatau. O lo fuafua le lei i lunga. Ai mai se o le tala o le tupelea na te ena i le parimene. O le winga o lo whamataranga. E o le fuafua i lunga o mea Mauti Noa. I le Malaysi. O i lea e mawhai ona o whapea atu. I tūlanga au au te tele. O le anganga lava ia o le maenga li nei. O le foi atangia i lona ingoa, Samoa Potopoto. Mātou te fia turi loa lava le anganga lea. O Samoa se atunula i titi. O Samoa e fiso o tai. Mai a tātou mana omia se Samoa manuia. Mana omia le tu whātasi o le atunu. Tātou te si whātasi ia tātou wati nae, o tātou te mau ainga. Mai o le foi le awe e sauno mai foi oe ai ono i tūlanga wāli ari mai foi le ua whatupu ai le whewai vai ina i stono le tunu. Mai mātou te manatu. O le ale whawheo na rei whawhoi mai me lea. O te manatu foi lea e ao i a tātou. Awa ole me moni ai e le natia. O wale mautonu ia nai o tātou tangata. Foi lea i le malolosi o ave o upu whai. Tanu mai le tātou whai ngā palo te taru ai. Whaanga soro mai le whai ngā malole nei. Ia, ma lea ua whafua se i ai fwoi na whai le tātou whai ngā palo te. Le mautonu ua i le tunu. O le la mātou te foi mawhauwhau. Whawheo na tātou toe whawhoi ia Samoa i se tūlanga foi lea e pealoloa i le lei. Ia ma tātou ngā ruru e lima whātasi a tina e le tātou watunu. O te manatu o le me mo e tauna whai. O le toe pou ma toe whamautu whawai o Samoa. Ia o le whawai lava e peona whawai mai esia tātou malo e whawai le atua. Le tātou kalitonunga ma le tātou whatua tuanga i le atua. Ia o le tātou whawai o ilea o le tātou tū maneanga.
ma le whealoaloai, le tausinga o le tātou vāna no fuai. Ia ai maise, le whātaua ina o le pūlenga whāturafono. Pei o whaavae ia e te taulawa o na tātou to e whaamaupopo mai, ma apo, ma poupou, ma to e whaamanatu i a Samoa. O whaavae ia le ena manuia ai le tele o le tātou savalinga le na tātou sauai. Ai pei o le a tātou whaatalale o le a tātou tiai. O tā ina ese o tātou mawhauwhaunga. Mai whaavae ia o te taritonu, o te rangona fo ia le vaenga whaupwhaile. Ena manuia ia le tātou savalinga mai nei tausanga e tele. Ia, ma le tūlanga ai o le tāpenanga o le auaunanga whaanamalo. Ia, e tolu apou o le anava, mua. Ia, o le ati nae o ainga mo tātou tangata. Ia, o le tele ia awala e whasoa atu ai. Ia le whasoani ale malo. Ia, o le si mea tele o le fuafuanga le a o fua uma tātou whanau. Mai a unga amata se i o atu le universite. O le si a poutu madosi le o so se atunu. O le soifua o ina o na tangata. Ia o fisosoani mo tangata whaingaruenga. Ia o tangata pensione. Ia o nā lava wa toru vai aso o whaangasoro atu ia fuafuanga o whata ati atu. Ia o le sifoitu langa o le ati nae o le tātou tamau ainga. O a vanua e tuina atu le atunu. E mawhai ona whaatupu ai ia le tātou tamau ainga. Ia le whaaso atu o ile i tu malo o le tātou miliona tāla. Le fwoi safuafua mo le tālo le tupelene te ena e si i mai le miliona i le miliona te si ma le valu. O ile e whaata ape atu i le atunu. O le tamau ainga whaingaruenga, it's an investment. E o se tupe tufa, o le tupe e whaatupu ai o whatu. O ati nae, e ngausi lava e tangata Samoa, ia e tauala mai pūlenga tātou whanwhawae, ia mai se fōi o tātou pūlenga ari whaipule. Ia o le sosoni atu I pisinisi la iti, pisinisi peololo. Poi le atatou talanoa, poi le I tamau ainga. O le si vasenga le tau aveina, le tele o le mamafa o le whaawawina o si tamau ainga. O tangata anu uaia e latou te tau aveina pisinisi la iti, ma pisinisi peololo. Mua e tau si ai o latou ainga lona rua, paise sao I le tamau ainga lau tele. Ia, ele whapea ele amana ia pisinisi tere. Ai, o le nā foi la sanga ia, o le foi whaisisila ia le tātou maro. O le si atu langa, o le si pou o le whamoemoe o le anawa painga maro o le siupi. Puipuinga o le tātou siusio manga. O na e whaiale upu foi lea o Samoa le tātou tofi. Ia, o te manatu e ngalo foi ia tātou le tele o le oa le iai le tātou tofu. O baru 10% o le ele o Samoa e umia e o tātou ainga. Ia o le fisili po o tātou whaungaina le aseta I se tūlanga o I le whaatupula ia e whaalele ia le tamau ainga o le tātou. Ia ai mai se lava o awhianga o le swinga o le tau. Ia mangaio inga e te tau ona whai e pui ai ia le tātou sio manga. Ia awa o le tātou tofi lea e tuu mo tūpunanga o lo whai mai. Ai se au te lenga lava e whapupu atua ia si au forsanga lea mo si amatou vaenga whai. Ia o le au te lenga lava ia o le anawa mane manulauti ia le Samoa poto. O Samoa masona tamau a inga e ngafa tauli maina. You know, it is sustainable development and whai ona whaawau. Ia, ma whai ana tau awe. O ile e le tātou atunu, e le so atunu tele, e le to tele ia o tātou tangata. Ia, e fuafua lava iai, ia le laa.
tātou te mana o iai. Ai maise o le ave o le whaamuamua, mo tangata anu, ai maise tātou whanau e tawara tu ia wa unga. Ia malitulanga o le tamau ainga, e ngā osi umalava, e lai titi le malo, e mana o mia e le malo, e whai pāanga, male atunu atoa, e si ilo tātou whaamuamua mo se Samoa Manuia. Ia, o se au whamatalanga pūpūle nā, ai ono e atonu e whai ua tuaisa mātou a whatatanoanga marau sunga i nei e whia. Ia, matoi ngā mori atu, ia le anganga fo i whaaftai, ona o le papai mai fo i pe maua se avanoa. Ia, e te reale fia talanoa, ia o le mau o ni avanoa. Ai o te loa o le nei whasalaunga, o loo maua mai vaenga ese o le kelope, ia ai mai se fo i le whaafonga tapo ai mai e si o tātou atunuu i tawha e fia. Ia a vea ni a wanoa e mori atuai, ia mo ngā lofa, ia lofa le atua, ia vai tutu saina, ia lana whaamanuianga. Mo tātou ia mana mātou te talo. Tātou tu i umo le atua, le whaamoe moe o le atunu, i le whai umo le vai asu fōu, i lana whiriwhiringa, ia e tofi mai e le atua ni o tātou taitai. Ia e whaafoe le sao Samoa, ia manuia foi lau oe sunga ai onu, pei o le wateri toi malanga mai Samoa e asi mai i le atunu, ia manuia foi o tiu te ma o whaiva. Ma lo lava le tauata. Tu whaftai lau whionga sa whapito, ia e whaamalu lua tfoi. O lea la te ua opisili e whaasfu fitu lean ki toi. A ono o whaangolongo atu loa. Whaangolongo atu loa e ta ua wa umaltātai. Ia o au o te whaitete lava mo whaaloa lope a longo mai la ua whionga o umaltātai mi ia o ne pio tūranga na amatai o na whaai ulta po kalami. A o lo te lea opisili e wilea whawhetai lava i le taliaina fo le whaatala ula nei tangata mai se le Radio Samoa mo le nei afiafi tai lava ia manuia na sanga lumanai fo i a mai se ia se manuia lumanai o Samoa ia Samoa o tato proklame la nei afiafi e po se upo sala la fo inu le ai ngā mga luiselo la utu o auna ia ai mo le nei taimi ma le nei fo i afiafi seifua Soifua Pase por. Ua matango fiele aso mua ia mua Sauni mai lau pati maleko tupulanga Samoa mai e whaafia fia E whaava e Samoa i le atua Kolou whaasino mga lena Samoa e no ua tunu upele E pele pea i lo Samoa mai e whaafia fia mo